Mars ni som porok sang ni som ni pani ni lai ni ani e barmaram in do na le boina tu thar kanan puang chuak le dona ama sa in ngai thatu zong zong te in zawa in chibai vekule Chin State Matupi Township Lailen pi khuatanga Matupi le palitua kalna kong om shebo isipai kem lama operation nei sipai ja somnga vele Chin mi pui veng him tu pol tang rual ta chu Mars ni som pani atangin ani khoi noi tana ni ni chunga in kana military council sipai pariat an thi ani military council sipai Lailen pi khuatanga Matupi shebo isipai kem panakal ta chu la ukului dung zuya ke akal Chin National Army CNA Chinland Defense Force Matupi le CDF palitua ten lambunin an ka thu CDF palitua thu puang tu chuan hetiang hian soi Lailen pi atangin sipai ja songa vel Matupi shebo sipai kiam lama force ba abel tumin anon kal dan po sami lama tanga kal loin mararam in kana lom lo na mun rem chang amangin anon kala Mase kan chet thlatna ram chin paltang an tumlain CDF palitua lamin bom kamangin kan beya sipai panga velan hliama nisom pathuma keini tangrual pol pathomin la uklui palitua le Matupi inrina kan lo beile ani sipai pasari ka hlom le in som an hliam ti kan hria Mars nisom pathum pathiania nilenga in kana nasataka Chin tangrual polama CNA sipai pakatin nunna a hlanani ati Military Council sipai te chu la uklui dung zo in an kal zela Mars ni som palia Chin tangrual pol nen anin kaw le bok ma se thi le hliam omzat che ero hriat ani lo thu CDF Matupi lama hruai tu pakhat chuan a soi ani chuan tuna shreboi lampanin an kal meka luidung zuin an chukla shreboi chu an theng trep to nimin lama po in kana achuang na salia tuna po an la in ka preng tho ma se voinama in kana chuak chanchin chu hria chian the ala ni lo ti na soi Military Council sipai polin lai pui an tong pong ka chiam awangin tuisot tlang khua chena in pakhat le Christian begin pakhat chu a chiat pha bok ani India le Myanmar border Chin State Falam Township Rikhodar khua ward number 2 tlang chunga inkol sipai kem chu Chinland Defense Force tangrual polin Mars ni song palele song pathum khan an kapa sipai pathum an kalum thu don ani chubaka Rikhodar police station athok deputy sergeant telim police parukta chu Mars ni ruka Chinland Defense Force lama CDF zoma an lu thu PDF zolan chuan thu chu an siam Military Council sipai te le Chinland Defense Force tangrual pol te in kana wangin Rikhodar khomi pui zong deuh tho chu ara le lam India ram chin Mizoram State zoko tharlama Mars ni sari atang khan an lo ral tlan deuh vek to ani 19 Asian Chief of Defense Force meeting mang turin Myanmar Armed Force atangin Chief of General Staff General Maung A chu nimin khan nei pito chosanin Cambodia ram apan General Maung A rual hian Lieutenant General A Win U le staff ten khatten anzui bok General Maung A le athui hruai te hi Cambodia Deputy Chief of Army Staff Lieutenant General Han Sovan ne Myanmar Ambassador to Cambodia U That Lin U Myanmar Army Envoy to Cambodia Brigadier General Thulal Hlai Min le Cambodia rama om Myanmar sarkar min poi moten airport ta anlo wak ani kalimyo atanga ramri Rikhodar pan passenger phur motor service ta chu Burma sipai ten mun thuma duty in an du zat paisa an lo khonsak thin ni in thudon ane kalimyo atanga Rikhodar motor service driver pakha chuan bufa ip kan phur hian ip khata chiat sang khatan la motor pakhata chiat noi khatte an bituka eile in phurani chuan motor pakhata chiat singru kan pe thin ati Military Council Burma sipai ten kongman an khonna mun te hi Marriott Kalei University bulate khai kam gate Kalei atanga chho Chin State Damri Zolkin ate taingen khu ate ania passenger phur motor ani chuan Marriott a cheng singriat khai kam ga ta cheng chiat singkhat taingen kho gate a chiat sanga te an khon thu hriat ani Kalei atanga ri service driver pakha chuan tun hma ka chuan chiat sanga min khon thina tun chol ka lim ta tang khan chiat singkhat an khona
an soi angzatin kan pe mai thin ti in a soi hetiang ani wang hian motor chuan man po a len niin a san pha ta ok maya kalimeu atangin rigoda thleng mi pakhat motor chuan man po chiat singni ani atul ta a ri khodar atanga kalimeu thleng kalnan mi pakhata motor chuan man chiat sing sari ani thu driver hnen atangin hriat ani kumdanga chuan kalimeu atanga ri khodar thleng motor kalman hi mi pakhata chiat sing khasanga ani thina kumin sang ni somni pani kum tira tang chuan motor chuan man he chiat sing thum akai chhota dor mai ani Mizorama Youth for Myanmar Pol te huai hotin Myanmar ral tlan te chom dolna turin atum ni na tan ni ni otur Mars ni riat le sompokwa khian Aizawl Millennium Center building kota buasai ani le don thu don ania he function a hian zai thiam lar guys from scene atangte pi thong boy te David Lai te Benjamin Sume tun kham te baka thang thar zai thiam ten tanwal don thu Youth for Myanmar Pol hoi tu zinga pakhat chuan a soi Myanmar e in siam dan che sang sang zor chuan ni dona concert nei tur ani bok guys from Chin tele tun kham te po som to ani angin midang zai thiam thang thar zai thiam tak tak te an telwal don ani kan tumber chu military council ten sarkana an pong la ka wanga Mizorama Myanmar ral tante hal chana che sang sang chom dona na sum zon sakania heng atanga sum hu te hi atul anga man tura ruam man ani thu a huai hot tu te zia mi chuan a soi Youth for Myanmar Pol te hian February ni som pani khan 26 revolution se rangnan tum khatnan an lo bo sei to heng atanga an sum hu te mang hian Mizorama ral lan kem sang sanga tan puina an lo peto ani Mars ninga zandar kovel khan Chin State Falam Township a chena in pali petrol manga hal tu mi pathum ta chu Chin National Defense Force CNDF 10 an man thu an thu chu siama an talang heng mi pathum te CCTV atang le mita mutu te soi atang te a hrian in CNDF 10 an chui zui zela biak cheulal cheulian hum le sang lian te ani ti chiang takin hriat chu ani nuwa Mars ni ko zan khan biak cheulal le cheulian hum te chu Aizawl khopuya man ania Mars ni som pakhat khan sang lian po zo khothara CNDF 10 an man lia heng misual pani te mun khota an khung nia thu don ani heng mi pathum te hian Mars ni ruk zandar somvel po khan falam le ri khotar kianga laimol kha thlen ma in chena in pakhat an hal che sak thu CNDF 10 an soibok kum sang ni som ni pani Mars ni ruk zandar som pakhat le chan ve vela Falam Township tlang lo wat lampa venga chena in pathum kang mei chhuwa chung changa po ani pathum te rin kai ngalan nia an hnu ma te chui chiat ani hnuwa an ma ni ngei ani thu le an su hnu te chui zui zel ani don thu CNDF te chuan an thu chhuwa siaman talang Falam khopui chunga mipui te thlapa taka an omna tura siam tu le in hal che tu mi pathum te hi mipui nunna le in le lo hum him tu pol Chinland National Defense Force CNDF 10 an chung thu na taka an rel sak don thu an thu chhuat chuan an talang bok Mizorama ral tante chom dola tan cheng nuai zathum somriat man ral ani to thu Home Minister Pulal Chamlian a chuan a soi Mizoram State Home Minister Pulal Chamlian a chuan February ni hlawng pani atanga sarkarin a chin chia dan chuan Mizorama ral ta zong zong te hi mi sing ni sangli zani somriat pakwa an tling tua ral tante tan hian India Central atanga chom dolna sumpu kani thu Mars ni kwa a assembly session a eptu party ten an zona chu achang ani ral tante manatan nuai zathum somriat hi Mizoram State mon sang sang atan tanpuina atan deputy commission DC atangin pek ania he sumpu mang hian kem te sakania power supply chitna le tuida khona man ruwa tante in thiana le silfena tante mutbu le damloya tante eile in sumpai chenin chom dolna kan ti sakani ti in Home Minister chuan a soi Mizoram ral tante sarkarin an ruwa mana kema le khochung tlawmai polten an saksak pandal buka te le chung te bedin an om thu don ania tin mani a in ruwa chopoko sa engom zat an om bok tuna sarkarin ral tan a chin chia za te hi February ni som pani sang ni som ni pani thleng ani ria Lisa tel
lo ral tlan engemaw zat an awm bawk niin thu dawn ani tunah hian Mizoram state chhungah hian mi ral tlan hi singthum aia tam an awm ngei tawh in hriat ani a chin chiat chian chin hi sing nih sangli zahnih somriat pakua an ni viewers te hnen a ngen na zep ve le ila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei te u tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo hmu ngal zel theinan in tan pawh khan a ol sam zawk na tur te khan i dawna chuwang chawt notification bell kha in hmetanga ola in dah dawn nia tin kan channel te min hlut saka kan video kan thu thar han puan chuah te min lo ngai thlak saka lo view thin tu te kan video kan channel link te hi in thian te hnena te in du sak zawng te hnena te min lo share dar sak zel tur po in kan an som le bawk chu ani